Ko te tini ngero tēnā, kua karapine atu ki te marae o Te Piringa Tahi o Te Maungarongo ki Tāmaki Makaurau, ki te poroporo aki i Ricky Houghton, kua hinga nei i te mate pukupuku. I roa aia e whakawahana i ngā take whare, me ngā take toko i te ora. E ai ki te pūrongo atu mamau harawira, aha kua tōna pūmau ki ngā take Māori, i nā tōna ngākau māhaki ki te pauaru, te pani me te rawakore. He ringa hua nui tēnei nā te Ao Māori. He ringa raupā kua ono te kaumārua tau e mahi ana, kua kotia e te ringa o Aitua. E rangatira te pāpa nei. Ātakihi, taringa māro, upoko māro, katakata mai, te katoa ana. When you have a look at what Ricky did in his life and what he achieved, it came from that lived experience. E te rangatira tangata mōhia tēnei, koe o te hinengaro, me ngā ahuatanga katoa o ngā ture. He mea whāngai a matua Ricky nā te maru kurauna i patua rā e te tūkino. E ai ki te hia mana o mua o te poari tohu o rangatamariki kia Matthew Tūkaki, mahara pai ana ia ki te wā i tūtaki tuatahi ai rāua, me te ngā kauwhiwhita ona ki ngā take maru kurauna. Ricky was one of the first meetings I had as chairman of the Ministerial Advisory Board when we were undertaking the review. Of course, the North has a sad record of children in care. Ricky also was a product of Mātua Whāngai, which is one of the old programs within the Department of Social Welfare, and Ricky and I would often talk about what it would mean to bring that program back. He uri hoki a Houghton no te uru o Tāmaki. He me mapari o mua hoki a ia i te whānau o ai Pareira. Ko ia te tahi o te hunga i whakapau kaha, ki te whakatū i tēnei marae e takoto nei ia. Ka timata mātou i te kōrero i te whakatū te tahi marae, hei tūranga waiwe mō ngā puhi whānui, hei roto tēnei takiwa o henihana, ka rangahau hia mātou ngā whenua katoa, ka taima ki tēnei wāhi e kōrero hene ko Luckens Road. Nāna te tarahiti o he korowai i whakatū. Hei whakaruru hau i ngā Māori o muri whenua. Hei tāhuri mana tēnā so te puea marae i te Mārama nui o Houghton ki ngā take whare, ko ia tohu a ia, hei tangata whakawahai ngā take kāinga kore ki te karauna. Ko ia tētahi tangata he māngai take i wanganui te karauna nei, i te wā ka puta mai he tahi ngā pūnaha hau e te karauna, ko ia te tangata he tūmana motu hake, he wero te ana ki a rātou, ehe. Kei konei ana te āhuatanga te wairua Māori ake mo tērā kaupapa te kainga koretanga. Hei tāhuri he nui tonu ngā mahi e pāna ki ngā take whare, kaore anō kia uti. Ka tangi roi mata, ahau, mātou te whare te puia. Ka reo te mai, ka re te pai. Ka reo te mai, ko tēnei he wā pauri ake mo tātou ngai Māori, te motu whānui. Ko tahi pō ka noho a Houghton ki tēnei marae i whakatūria rā e ia, i mua i tana whakahoki ngā atu ki tōna rahinga o te pātu ki muri whenua. Tumo mau harawira, te Ao Mārama.